Kengken nengil dagang kokek-kokek ni nah. Bungol dagang kokek-kokek ni. Yen po kalsing deman apa adane kena kecis jak sud medagang dini. Ya. Waduh. Suk semua. Terima kasih. Waduh. Uyang-uyangan aja, aduh. Bagaimana bos? Apa bagaimana bos? Belut benci. Uyang-uyang nas kagonot. Aduh, kayaknya tuh bencol di bungut cilang. Ken. Tuh, Bungut neken. tuh nih beten bencol bungut cilang. Dibi kadung pantag ken mau nyoman cie. Sing ken belur sing ada ken. Apa cidan mang teman ngai. Ini nak bencol di bimi ya kan jangan nyoman cie. Oh gitu. Sing jauh lian marah dik-dik ken dagang kokek-kokek nih cico. Mana dagang kokek-kokek cenik kokek tau. Nik-dik bah. Tangan kiri kosong on kakau. Pecek kakau cepuk kan ya pecaknya binang. Sing ada artin dagang kokek-kokek nih tau. Dong saja ci sing Borang sing ken belur. Oh, asalnya maro. Cik lapat-lapat itu saya dagang kokek-kokek nih sing ada kemu cak. Kene, uga maro kakau nak mantu berdebat silat lidah aja dagang kokek-kokek nih. Hei kamu dagang kokek-kokek yang gini kalinya maya kerja sepecing. Iya pak kalau bapak ya saya mau membayar gitu nih. Oke dapat dia. Wow. Nona kene bos aja cikalnya manya. Kene bote ini ada tukang duduk nih adin kakone sangut katakan. Ini sangut dan panuduk yang itu jak jutat na asal maya tuh sangut pak katakan. Nah kene jani kako nak boda di panitia. Jani bendahara nih ci nuduk apa adane dagang kokek-kokek nih tuh yurang. Muna Kene ya boten aja. Bangko can jek aja bangga ini kita wadah. Nih dayan lemong mulai seling. Wadia tu sampun mauruko yeki karna. Ori karamane kana ngeraksasa bersama. Begitu raksasa bersama. Ingulun sampun mauruko. Yeki senjata wijaya capodanu biparaya amarasta akana poyata kita bersama. Acariu. Waduh. Wah, live. Waduh, live. Wah, live. Wah, lampu blesat puniki para raksasa itu. Yan mangkano enak. Tuturi rampas kiri raksasa ini aja gepung raksasa. Oh ini giring gepung raksasa ini gepung. Wah, panggedo bening gepung. Waduh. Kenapa?
kirang Bimoniu we para yang muliking mari kana ngamer tebula dunya putih wayanda dunya ngapa sedang roh tawale inggih tidiang arat mangke nak jumujo berijang sirya bapo sang danandaya inggih kiring mangkin tangkil ring ido anak keling sirido sang Arjuna punika wajeni ratu iyo inggih durus sang jaran wawa Aluh nanakku ya Uduh nanakku sang Bimoniu poyate kita kadiang apa para wertin ta minta ajar-ajar lawan sire sang makayatiana waraka kena kelawan ramu jeneng sang Bimoniu sapunika kadi baos ajin cokori dewa mon kengken ni dewa nuna sajah gitu di peseraman majang ngering itu sang makayati nang matur kapineng ajining sapunika kadi baos ajin cokori dewa singnya pakulu ya yakin ulun kesamana kena likiran kita dot ieu teu kitu atawan-tawan tangis kadiang apa enak mewarah po ya teu kitu rumu ning adi dewa jag saka tangis adi tangkil kapineng aji mon kengken unduk kenang matur dewa kapineng aji ning tuh ratu matur ide aji ratu singir pakulun ramo ya bapo sing salulah ingulun ratu aji agung iwang wiakti pemargen di tiang aji sapunika atur hidayana dadieu kita ngawarakaken sing salik kana ulah kadiang apa mon kengken adi dewa di ngaraosan belih penglaksanaan dewone nang matur kenajine pejah yeki kakek samo ratu aji agung padam puniki belen di tiang sang samo ratu aji agung iya siapa menjahakan siri samo waraka kena kelawan siri bapa menawa te dewata menawa te buta kalau menawa te raksasa enak waraka kena yeki bapa anta diperaya menjahakan amagutkan bila kau yanananya ning nang matur kapineng aji nyen nyedang rakani dewa sang samo merupa dewata merupa manusia sakti merupa raksasa merupa buta kala aji kal ngalih aji kal magoten mungkin mirip kesaktian kewisesane sapunika kadi baos ajin duka dewa tapuan raksasa tapuan dewata tapuan buta kala nenten ya dewata nenten raksasa ten buta kala ratu aji agung ian mangkana siapa majakaken yek kakan tesama meneng geto nyeneng mada mengtau ning Nara tuwin ki mulun dah berjaga jaya
Didiang nyedang len didiang sang samo sapunika Ratu Ajago mamet anugrah apura didiang apura. Ya ori wawu samangkana dadiet mabuteng sanyan Siresang Arjuna rodo dagdo sawuri kacariyo apa gitu amejakaken kakan tesamo mangkano kadia ngapus sawetaning kita amejakaken kakan tesamo enak matur lawan papan tekai singa pakulun bapo Aris ada kalau ulun minta memuit lawan Siresang Makayati anu warnu gerakan nira maka ngarancat cupu manik sawiji nurunatan mana kewala dumana kena maka ruang sana kimulun kalawan sira kakek sama dadi terinebotakan ni kanang cucupu manik tiba mari kanang lemah mate makan wiroso satnyan Siresamo muangi ni pitanian rebat ngadakaken yuda makana wako Ratu Ajago sapunika kadiatur di dalam sapuniki parinekane sampun kebaos titiang puput tamat nuna saja ringido anak kelimsiring pesraman dados wenten picanido merupa cecupu manik kewanten wanta kasiki punika kocap mangda titiang nuenan sareng kalih sareng belen titiang Isamo Risa sampun raris titiang mepamit sareng kalih makta cecupu manik kasiki punika mewastu titiang megarang laris ring setengah ing pemargi ngarangin cecupu manik ngerebutin cecupu manik kepunika yen sapunapi kaden ulung cecupu manik kepunika dados anak istri jeged punika raris garangan titiang sareng kalih duaning besnak jeged garangan titiang mewastu korodo yakti manah titiang sareng belen titiang dan sido antuk titiang amateng kokrodan titiang mewastu padam raris belen titiang sang samo belen titiang padam mana kejegeng punika dijauh kaden lakun Ratu Ajago ampura pisan titiang dengan iwang pemargen di Ratu Ajago sapunika waduh yan yukti sirayah kelawan ulun enak pejahat ya kira nak aduh Ratu Ajago yan wadah angkat jak padaman titiang sareng san titiang padam sareng belen titiang Isamo sapunika Ratu Ajago ori wawu samangkana doa dia temat-temakan mabutang dakat satnyan Siredak kacariyo apa pejakan mangkana dan kita ang warakakan menjakakan yulun wiparaya menjakakan kita mangki rasanan opan kita wus ang menjakakan Siresamo amrek suka neng awak tanton di lanan moden wasadi waduh wah ratu dah kece aja gak ada aduh nanan
ngoyong sing dadi urang ngoyong. Iya, ngoyong. Sajane. Betul. Man gerakkeun gede bayu enuk. Yen betul tawang. Entut ken kokuankeun nu hidup. Kena ke gede je ke walau nak bayu benuk sing nyana aku matakon ken Rejuna ken alo ke ngai cecupu pada ngai panah aku matakon ken Rejuna malu ken tude kanti bulbul yang pidan ngai panah pangado panat jani tepuk keng suba gede jak matiang panah aluh san ngai panah aku aja nang liung lah panah taen sing aku nguelang panah saling jen aku kamantek nguelang aku sing taen anak aku aja nang beh sing cara panah cie jak pancih gitu banyak aku angkatan darat atau gaduk gaco tuh angkatan udara tuh angkatan laut atau Wisnu Segara tuh jang aku ngelah panak tentara nyang panaku sing careci mau sekolah panaci lagut ngematian timpal nyamo lagut matian tekun dah sempapan ragat medeh careci bin panak jadi matian lu kadang cingai panak jadi kene bete oyong boy mana aku kan lusur jadi masalah nih dia jaga saran tindak uang pemina sajaunya nih bimop niu beli tuh jadu nuk tuh jag ibu ngoniu aja ke isamo obsek bango cecupu berarti guru nih blekot nih lang tesan mulai cimalu mulai orang mulai sing tadi pantik itu singin mulai yan mangkano anda doh ini pemadan Rejuna pedih masih ngiyak-ngiyak halus masih ngiyak-ngiyak coh jadi Olen didiang tuh jalan jani kamu tetes yang kepesraman sujati nenyen jenene belih nih apa saja ibi meniup belih apa gurun yang mula belih jani jalan kamu ke apa dan kepesraman ingih yang naga sapu detail titiang ngiring ratu niki wawu becek aja dengan ratu cara bubuh ngol-ngol kena duak masih mau pikayun masih tuh dah ingkan nang jalan-jalan iringan dua gung ade aku aja neng kene sing sombong aku main jalan-jalan dolen ini durus mantap penawa kene oh kare tuan hero raja Udayo Duryodhana itu adi dini ada Cina buah no Bimosena apa prayojanan tu datang merangkai ye aku nak kal ke pesraman menjikal kijau ingulun juga lu mampah lu ngeng mari kanang pesraman oh tekan cikal ke pesraman masih yuk dia kal ngali gaji buah dia ngali gaji ingulun beparaya unyuk rasakeun sang Mahayati boy mudiang ci unyuk rasa apaan sire sang Mahayati bobok adi saatnya nira oh bobok sang Mahayati yuk adi cibanding orang bobok
anak ulun sang Laksana Kumara paweh ikanang cacupu manip di dekap sire sang Makayati dadio tememakan raksasa angerugado bari kanang Astinapura. Waduh tuh tuh masalah yang gitu aku gitu masing nih Ibimanyu miyaga ngajak Isambo ulian megarang cacupu besik jak kapla anda si Isambo matiang ken Bimanyu cacupu dadi nak lu jegek megarang nak lu jegek bo pun nak truno lantasang lebar nak lu jegek di sing caleng pegiwang pojak pas benekin pedano boy mula dua guru ni yang itu ini ya betulnya artinya jadi ngen kal mencelap kepeslaman maluci apa aku gitu baca dua ngadong-ngadong ci mencelap malu engket ayo mangkano bareng-bareng nah kita bareng-bareng wah yang mangkadai na Allah maju berkana bersama ni Rano yo siapa kita aku warkedara nang meriki dumun Rano aduh engken mai kacenik enggong bacun Rano pok nih jag wanen kene adi ayo lepas kena anak lunguh kerumukun opo perayujanan tu datang merangki nak warakan dia ngojah ka di bawah sido Perano cening sang Bimo dewa apa alik dewa mai apa tujuan dewa mau buat nang maturkeun bapa jak kene cening jagui roso ada yang ngerau kemai ada yang kengken unuk ni wakulun sang Makayati pendek kata tu maturkeun sang Mahayatina ini ya sang Mahayati kone dadi gurun sang Bimanyu tu anak aku anak Irjuna Isamo panak Kresna jani subuh madan tamat Perano ngicen lantasan ijazah merupa hadiah ne madan cecupu manik kewalau Ilaksana Kumara icen Perano besek ibu Manyu ajak samo besek ajak dua kengken sujatin kayun Perano Mailon Perano memurid gede mirip tomok ngye Ilaksana Kumara hah berarti Perano menganak dirikan murid yang hitung nukai ada murid ni sugih perjani len pekayu nang Perano aku bertahu di Penawo mulut lemah lacur-lacur di Korawo mula sugih-sugih tu mawe nang Perano mailon-ilon memurid bueno di Subane lantas ke di tengah jalan Perano sing nenman memaca beritahu ibu Manyu ngematiang Isamo ulian megarang cecupu manik itu dadi anak luh jegek kengken kayun Perano tu banyak je nak teruno megarang nak luh ini je ben Perano ngayanang banyak je mati panak akui ibu Manyu ajak Isamo pangsing je ada murid duli Penawo mai tanggil si Perano kita kayun Perano ha ulang tu mara bantas bong baju mekiyo teng banyak nyalin Perano kaciyo teng aku nyan
waduh nanak Bimasena yan mangkano ade ujar salah dente penaku kelawan sadnyan ciri bapa siapa senguh tu mapelenan ikanang sisyo yeki sang Bimanyu kelawan yang sama pangtawang jeneng dumadan murid duang mawenan bapa besik ngemang cecupu manik sing perlu bapa ngemang kedua apa bang bapa nak supa duang murid ya diastun bapa sing ngemang ranking ya diastun bapa sing ngemang biji murid supa duang tu ning tu cirin murid duang yan murid ni belum patut ya bang pekenal panyak ya melajah gitu isin pesan adi salah terima dewa dia sake walau bapa muji apa saja ya geng yasa geng godo isamo kelawan Bimanyu berarti ya Bimanyu sing bisa dadi munut wacanan bapone jani bapa ngemang petiwimu kadi angan ikang manduko para kakena awaknya ring sumur kengken carane cara katake pangsing kantit lago ngalih katak pang katak ke ngalih lago pang kedimpleng pang kedilelasan pang kedilelipi perlu janit lago ne yeh ne pang ning tunyong ne pang luung mentik pang mabungo buwe ne yeh ne pang sajening be pang liu misi sinah sing kuangnya ning patuh cara murid duang yang semua duang murid bagus sing kuang nak bajang-bajang ne dot tekin murid tu ning mudiang nak lu kau ukut dah digarang ajak dah dua sing kena bener nerimo gogodaan bapa ne yen kecil Parano kene ya betena daliu parano nyatuo kenaku mau bukti supo mati jani okan aku ne pianak belin aku ne sang Kresno isamo adane kewalo aku jani lunaskin parano yen nyidang parano ngidup pengisamo aku sengiget kewalo yen sing parano nyidang hidup pengisamo susat kengket kayut parano aku ngide tanda tangan kan parano kewalo neangon tanda tangan aku ngide pulpen neangon parano pulpen senjatan parano nemong tamong ni ada kertas putih ni tangkah aku pindah ke kertas putih dini nyen gue akan nyana pulpen paranoid inget waduh yan mangkano kadi sojarto bapu sing dadi ngedong kayu ni dewa nah ketu aja kayu ni dewa ni ketu kewalodonya ni dewa nyesel nyana wah tanah kanang siaku munur setapak kalinganing kelawan wong wardo wah yan mangkano nak waduh waduh rasa kani do parano siapa katon dente siapa kasenguh dente pagawan dipta murti menurut wineh iya ki kakan temaruk sudo narana
ngarone ratu ning werit kemudian ada anaman dini wanaman anoman engken anoman dini di adi beli dini engken unduk siapa kasenguh dente Bagawan Dipta Murti oh dong ni beli Bagawan Dipta Murti iyo kita natan maweruh hari siptani ngulun menyenawang yang tuning orang kita sih dilun betawang tuh tujak beli nih tadi menkengken kayun beli sujatin itu wapan biparaya ngulun namintonakan karaman sira wang sanakin kuru bersama oke so menjani isambo mati kegen ayo saneko ingulun bebaraya angurip beli kang urip penjogyo nana yen po ketemu na urip-urip jani isambo ni panghidup nani natan maweruh ieu kian wah nah pakitu dah menggengenan meh ratu ni jakaplak Bagawan Dipta Murti tu sangano melakas iya nana nak mula kedo tu sang penawo mapan ide sang penawo penerstian dewata mekejang tu dikengkene sang Kresna mintonen semeton idone dikengkene sang Dharma Wangsa dikengken sang Arjuna mekejang tu nak taen tu nyan mintonen tu nak saling pintonen waluya cara lipi gadang lawan lipi kobra tu nang nak jak saling kilit oke tu nah dikaget ni nyotot kadet tu nyotot gitu mah tu mawin nanang melang pesan dini boy raga bakat buka uruk yang ngiring anak peratnyan sangkali raga yang tadi bon noro ano mitra mangluwekano wara guna marukur iya ni raga mesuwitra sing ada luung mesuwitra ngajak nak dua bedek-bedek kekenen ken kebisaan nah ayo sudah kita masih nanang kencang noroana sih mangluwekaken sih ikangaten ayo yen ale sayang mungkin ya sayang tekeneng apa adane kuranan tekeneng raramo nu masih sayang tekeneng piana sing ada ngluweken sayang kapin piana sangkal cangide ke nanang do nanang yang pating upet-upet cang dia nanang upet ci nah gitu nanang masih sing demen ke upet to sangkala jani nanang nawagang ngering itu dane sarang sami sampunang di tiang upet nyen rau kiriki di tiang aturan ayah nyen yang bungkuran wenten yang menawi tegalah malih kiriko di tiang jagung lanturan ayah di tiang mungkin puput dan rau kiriki pelungkung Semarapura kirang langkung nunas sampuro sapuniko yang lungsul mau pamit